Hello everyone, good morning. Ngasidi pau yam nungai bam share tawjarake last week tagi akhoi myam adum celebrate tawini Melbourne se world ki top city most livable place 2026 ki number 1 tagre last week ta akhoi myam jam harawe adumaina online the reels myam su dum uba phangbane phaja ba ado ngasi se ayam ngan hogatle asi se view from my balcony ne ai city center da dum leba ado ngasi se nong thitli chuba numit ne autumn ga winter ga se akoi nong khara tagale asmaina adlai chin su yam thare akoi stage a graffiti streets lane myam leibane ba nong taba numitna normally di am busy oibane do nong tabagi ngasi se tourist kitang komam gani mi leiramoi nganna su chatlamni na kitang thengra di mi se dum chille aduna nong marak se dum kitang yam kana chubadi nate just drizzling type ne do aduna dum chatlaga ulake and I'll share why Melbourne has been named the top place to live in the world. So chathora se to pike ka dum utsalaga adum chatlage. Akoi seiza funny saying amalay Melbourne se nong mada season mari experience tawena aduna windproof rainproof samna weatherproof jacket se adum dakar oi yam katna ta da su thitli da di satin ga yaw drasu weatherproof jacket amna adum enough oi. So every year time out now world's most livable places ki survey tawbane about 24 to 30,000 people survey tawaga on the basis of culture, food, environment, adagi art scene, happiness, adugumma myam do tourists as well as locals survey tawaga tawbane ba do normally every year Melbourne se top 5 ta jalaga 4 da dum high level ba in time day le pase but this year Melbourne number 1 da tare ba top ranking oire Australia gi city ahum ne rank chalise Sydney na 21 la kanam oibne adigi Adelaide and Malay aduna 29 oibne ba second na Shanghai China, third na Edinburgh, United Kingdom, London, fourth United Kingdom, fifth na New York, United States, sixth na Cape Town, South Africa, seventh na Mexico City, Mexico, eighth na Bangkok, Thailand, nine na Seoul, South Korea, adagi number 10 da Tokyo, Japan, number 11 Zurich, Switzerland, number 12 Rio, Brazil da number adagi ma'am laigers mana anyway moving on ngasi se some around the city se walking tour amasum ucharake adagi graffiti akoi se graffiti am power ba artist ma'am na paint tawe ba lane ma'am lay ba ma'am di laigre but I'll try to show mari manga di adum ai ucharage ngasi dumpster puthopani me chu oi bagi dumpster kitang budi urani but weather se nong thili tu chu bagi mi di akhai ko mani mit oi doine ba nata di mi am chille ba hojik se dum ngan na su tholak pai lai chin tha ba uri se ado aina thogla aga just 3 minutes muki walk ta National Gallery of Victoria ana selai se is the exhibition me am taraga adum lai constantly ado sigumba sigi suneba Melbourne number 1 tare se lots of exhibitions adum tawraga leba amana taga adusu various jaga me am da ama khatang da sida khatang natte ba adagi asdagi khubi ma urse tourist na moizu thumbs up ka tawraga am namna bane ba Kozik exhibition lay is Vivienne Westwood designer do grunge fashion gi adudune adagi amana Japanese nupi amane Kawakubo haiba kaino see I'm not very familiar ado yam power mi ne ado moigi exhibition tawriye manung the dresses ka original dress ka do laidoine ba ado ai chaluge di khan mane hojibodi chatri and then kitang charaga arts center Melbourne laire says the orchestra gumba adagi artist musician apa bala aga
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯣꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ CBD Central Business Districtꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯃꯊꯪ every few minutes ꯇ꯭ꯔꯥꯝꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯒꯅꯦꯕ ꯃꯦꯜꯕꯔꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯨꯅꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯣꯞꯅꯦꯕ everythingꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ accessible ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯅꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯝ ꯅꯦꯠꯋꯔꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯅꯤꯅ environmentꯀꯤꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯊꯋꯦꯡꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯩꯁꯤꯗ ꯆꯔꯆ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩ ꯆꯪꯉꯒ ꯎꯠꯀꯦꯅ ꯈꯟꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ and then ꯑꯁꯩꯁꯦ ꯁꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯤꯟ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯁꯨ ꯎꯠꯄꯗꯣ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯑꯣꯔ ꯗꯤ ꯑꯗꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯚꯟ Australian Open Tennis ꯀꯨꯝꯕꯒꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯧꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯕꯤగ్ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯇ ꯎꯠꯂꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯅꯩ or ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄꯦ ngasi nong tabagi cafe su scene yam cafe scene jam laye coffee culture su Melbourne yamna laye mi thawai ki coffee culture se tamba adagi experience taw yam lakne one of the best coffee places in the entire world neba adu ngasi again nong tabagi chauki ke kama panda tharaga laite natadi adugi vibe to su experience taw gadamne anyway quite first ina chatlise Hosier Street or Hosier Lane kaweba sigise hojik yam phawriba hojikangi Japan da Punch the Monkey na mayam phawrido Japanese snow macaque ama mamana abandon tawrambadagi zookeeper ani khakna yoga moigi kanoda troop to the diary introduction tawbagi kanna mayam se pura whole world se involved oiridana invested oiridana daida adugi graffiti ama lairena na news ai pabane ba so mi myam sa adu yeng ba su satna bane so we'll get to see that aduna tana atopasu mayam adum lairisine graffiti Melbourne se graffiti gi yam phawe photographer mayam la e number adagi usually sigi se pura pack oina laidone ba sigi lane mayam se ngasi mi ama ni khatang urise aduga sigi tour gasu graffiti street mayam gi tour gasu laibane ba 80 90 100 or even yamagana adudai hena mathaki dollars tawraga tour mayam tourist mayam la group ta chatpane ba graffiti lane mayam se yengba adagi art mayam sigi history adagi kanana ye ino khorino du mayam do phajana taaga ado graffiti sing se artist mayam sina adum constantly change tawe every few months adum change tawbane ba aduna hadak se la amaga tha ama ani hum matung da chat kanda adum change taw lera me ba murals ado hangdonga ga yam li talking about Hosier Lane sigi se Hosier Lane se akhwadegi spray paint na sembani ko artist mayam sina graffiti haise adune ba do anyway yamna achaw ba mural mayam su tawba yawgre even 23 meters high tawba yawgre adigi mathang khara chatlaga sigi pareng anakpada mayam leba ACDC lane na mamu chatle sidana underground music scene khara leba swaise bar ga su leba mayam artist hogala iba artist mayam naga play tawba aduna swaise music scene khara laibagi aduna dedicate tawraga adu ACDC lane haina kawraga music ki related graffiti mural art adugumba mayam yekpaneba adagi sidagi kitang chatlaga phaunare adum mayada huchalaga duck board place anama leba sidasu mural mayam ye adagi kanogasu cocktail bar adu daga su mayam manung da changsallaga lay de banksy na
artist ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦ internationally well known ꯑꯗꯨꯒꯤ artꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯥꯗꯁꯨ ꯃ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯦꯛꯄꯒꯤ ꯇꯣꯡꯈꯠꯅꯕꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯌꯦꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ street lane every cornerꯗ graffitiꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ education ꯑꯗꯨꯒ health careꯗꯁꯨ 100 score ꯇꯧꯕꯅꯦ librariesꯀꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ free ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ the graves street ꯀꯧꯋꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯅꯦ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯅꯦ ꯂꯥꯏꯟꯒ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯇꯤꯁꯦ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯗꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤꯅ ꯎꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯠꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯨꯀꯥꯟꯒꯤ ꯁꯠꯇꯔ ꯊꯣꯡ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯂꯥꯏꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯇꯤ ꯁꯤꯟꯁꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯏꯉꯩꯗꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕꯒꯤ ꯀꯦꯐꯦ ꯀꯩꯀꯥ culture ꯑꯗꯨꯒꯤ vibes ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ and then by evening ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ close down ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯒ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯇꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ CBDꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯊꯛꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯦ ꯀꯨꯏꯖꯤꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯐꯪꯗꯕꯁꯦ breakfast ꯆꯥꯒꯦ ꯇꯧꯋꯤꯅꯦ ꯀꯣꯐꯤ ꯑꯃꯒ ꯀꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯊꯨꯝꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯊꯨꯝꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯛꯑꯦ ꯌꯨꯖ꯭ꯋꯦꯂꯤ ꯑꯩ ꯑꯊꯨꯝꯕ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤ anyway ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯕꯔꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯀꯧꯋꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯣꯜ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯅꯦ very popular ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯖ꯭ꯋꯦꯂꯤ ꯀꯣꯐꯤ ꯊꯛꯐꯝꯅꯦ ꯅꯥꯀꯟꯗ H&M ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯆꯥꯅꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁꯠ ꯀꯣꯐꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯁꯣ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯣꯐꯤ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯩ ꯀꯦꯔꯠ ꯀꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦஷꯜ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯐꯤ ꯂꯥꯇꯦ
ꯍꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯐꯤ ꯊꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ next ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯂꯦꯟ ꯀꯧꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯔꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ about 2 minutes walk ꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ left and right ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯠꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ vertically ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯦꯟꯁꯤꯅ horizontal ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯔ ꯈꯥꯝꯍꯧꯋꯦ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯆꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯁꯦ ꯑꯦꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯦꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯒ ꯂꯣꯟꯁꯗꯦꯜ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯦꯂꯦꯗꯣꯅꯤꯌꯟ ꯂꯦꯟ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯁꯨ ꯑꯥꯔꯠ ꯋꯥꯔꯛ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯀꯦꯂꯦꯗꯣꯅꯤꯌꯟ ꯂꯦꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯂꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯇꯤ ꯌꯦꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯐꯥꯎꯖꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒꯦ ꯑꯔꯕꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯅꯦ ꯃꯦꯜꯕꯔꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯕꯠ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯜꯕꯔꯟꯅ ꯇꯣꯞ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯁ ꯄꯥꯔꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯩꯁꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯣ one of my favorite parks ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯍꯟꯒꯦꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯃꯦꯜꯕꯔꯟꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯐꯝꯐꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 1856ꯗ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯜꯕꯔꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯦ ꯀꯦꯟꯕꯦꯔꯥꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯦꯜꯕꯔꯟꯁꯦ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ one more interesting thing ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ CBD ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ CBD ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯇꯪꯅꯦꯕ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯠꯂꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯁꯦ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯁꯦ one of my favorites-ꯅꯦ CBD ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯄꯥꯔꯛꯁꯦ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯃꯦꯜꯕꯔꯟ ꯄꯥꯔꯛꯇꯨꯅꯦ ꯕꯣꯇꯥꯅꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯛꯇꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯠꯁꯔꯣꯏ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯜꯇꯟ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯁ ꯑꯅ
ꯂꯩ, ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯆꯟꯕꯅꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯎꯠꯇ꯭ꯔꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇꯥꯐ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯪꯗꯦ. ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯟ ꯄꯥꯔꯛꯂꯦꯟꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯄꯥꯔꯛꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ. ꯑꯗꯣ ꯎꯁꯦ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩ. ꯃꯤꯅ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯦꯞꯄꯛꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯏꯖ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯅꯦ ꯎꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯤꯅꯣꯅ. ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯍꯦꯟ ꯀꯩꯀꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅꯤ. ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ. ꯃꯣꯏ ꯏꯔꯨꯖꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯐꯥꯛꯇꯣꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯌꯦ. ꯁ꯭ꯂꯣ ꯃꯣꯗ ꯅꯝꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦ.
Treasury Garden से heritage listed park नेबा 5.8 hectares की ओये अदुगा Victoria की Melbourne से Victoria State लेनेबा Victoria की one of the oldest parks नेबा 19th century landscape के का तौरगा अदुगा अदुना one of the oldest ओइबगी सेजा लेइबा हौरिबा उ मैम से yamna most of the trees se yam mature trees neba aduga seisa khara chatlaga manungda John F Kennedy memorial macha amsu lay stone da John F Kennedy USA gi president oyambado nakanda Victoria gi emergency services adagi servicemen women da tribute tauba placard मैम सु थेले सी nakanda adudi ai changdre wildlife se hoje pudi uaroi ducks birds pudi daytime da uiye do sigi mapham se da native brush tail possum mana malai du nungdang da diam chen mane u amaga daga chong mane possum mana amalai ba Hazikidudagi kitang chatlaga Fitzroy Gardens laidoine aduga Fitzroy Gardens sidaneba conservatory lay se ai nahamuk su utkamne but like I said last time video nahamuki video da so ai hai gibane every season flowers da adum change the way moina dum change taweba adagi design ke kasu dum hongdoe so every time seasons a change taraga chatpada anauba dum uba phangeba see conservatory is a free entry oidoine tourist yam lae adagi yam iconic oi city da manung da yam phasaye adagi magi architecture se Spanish mission style da same baneba aduga manung da flowers me am se ya laga adagi different designs se lerni adunga si chatluba sidi mathakta yaliba myam sidi begonia ne begonia matam ne husik se ado atai sidi ai khangdre thari thau bane do ai thune japagi munna yengaktre tourist myam se groups ta yam lai hawe already kitang thengi bagi adi 9 ga yawadi dum ni myam se dum chen ba se haunare ba aduga si open tawgi ba se 1930 da open tawgi bane adagi sidays da fountain machaga lay isingi makhon ka kitang tar ga yamna relaxing oi Feb to April se begonia gi season ne duna begonia me am thai ha adagi hana ina utkibado I think that was in kanomale last year February dai go orangadra adu hydrangea gi season dane aina utkibado last time adagi April to July tropical plants am on doineba adagi sidays da manungda ising chelaga khara laye adugi mafam da koi fish su thamme opening se 9 a.m. to 5:30 or 5 p.m. tawbane
Tourist mayam group ta leire adagi tour guide na puraga taineba tour guide gi di cost leibaneba adubudi free nate but self explore tawba dum yai paraga isana su dum chatana khotan tawba yai ba park ki entry budi free neba adagi CBD ki pra area se si free wifi su leiba aduna data yaudre khotre kaina adugi awaba su leite hojiki group ama lehawido adugi duna yengido Cook's Cottage kawe adugi pot myam do loina London dai tharakhiba ngatane kadose Australia se colony ma oibanina London dagi pot yam tharakpane adagi adugi nakanda miniature village Tudor village anamasu laiye adusu miyam chen hore duna ulaktre ngasidi ai ado 1940s da Melbourne da donate tawgibaneba as a thank you gift World War II gi food aid kai kage mating panggibagi thank you aina ado hojiki Tudor village to Tudor matamgi Henry Tudor moyi dynasty do Henry VIII nupi myam hatpado Anne Boleyn kai kamako ka aga hatpado moyi matamgi Tudors matamgi moyi village to adugi exact replica neba even Shakespeare gi home do yaw neba hojiki da anyway moving on khongna about 10 to 15 minutes ki walk chatlaga sigi Acme kano zuleba exhibition center neba mapanda anti graffiti seats khara lay se asise tourist fam Japanese student khara ansing sanaraga lay anyway Acme says exhibition various exhibitions them tawle hoji currently video games ki exhibition nama tawri Acme ge full form se Australian Centre for Moving Image haibaneba ACMI se sigi se Federation Square adagi makak oise adi nakanda dum layer baneba sigi se Acme se the world's most visited museum of screen culture so oeba aduga interactive exhibitions na ayambane moving image haise film gumba TV gumba video games gumba adugumba se adagi manungda shops ka su lay souvenir ka different hojik na video game mayam gi souvenirs neba thaina sims kaina ai ju sanare mate ama college matamda adugi su yole ade atopa su yawe exhibition hojik tawri se free entry ne operating hours na 10 a.m. to 5 p.m. oibaneba Japanese anime gi support am thoe Totoro su ya hore ngasi di jangaroi thengre last Melbourne gi night scene gi kananom na thakalak pane reel oina kanada drone footage na namba adu yam phasai adu do ending da doin hapam ge sigi Federation Square sida nakanda chatla Kuri heritage kind of leba Aboriginal art and gallery adagi dub sculpture ga kaka mogi history adai books kai ka small library am chu lebne adu me am ju ai chatluraga namgre but I need to find the footage the last reel to hapamage ai nga sai Melbourne gi night ki scene gi habado adu nga sikiti yam sangdokre swaida sum loi salage mathang amuk hapakke karthuna within this week so thank you for watching see you next time bye